Tinggi ni sabar ero. Itu saya langsung Pak Jadin re. Kira ini. Semua ngapa sudah leperan serius loh. Coba. Agak balik kita tak isah. Pada umumnya saya cuma saya kurang cendek puasa kak. Apa sakit sana? Masuk puasa kak. Kan 10 na 50 saya boleh kaju pandang. Nah, gua bawa toy. Di toner lu asina. Rejito ni lagi. Terpas selalu kayak puasa aku. Pak, dia sedih pas boleh pasti rapinya aku. Agak balik tuh. Bah. Pada muncul itu, yang pos to kai. Cuma ya sebab pos anu kayak gua syawal kak. Alhamdulillah. Takut dia tukar kalah aku. Padahal rencana roh. Lo kak makal lah itu kalau rumah lagi. Kita anak kejadian. Kan aku tanya nih. Kes tu masalah sama tulu-tulu sih tak. Di rumah apa semua? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada kan cini-cini siapa yang udah mereka? Tim siapa mungkin sedih. Kenapa tenang? Ada. Kata sedih mau pepe. Ada aku tenang. Dah lo, pada mau puas kayak gitu. Ya, nggak puasa kak ya. Masuk lah kak. Ya aku tahu. Tapi yang puasa syawal lah kak. Jolo. Lo apa buka deh? Apa le? Lo tau kalau puasa, udah sedikit lupa dulu. Kan kekal aku jadi setengah. Iya. Lo tau kamu puasa sama lah. Tiga di pak dia udah nih. Melipun oke, pasti jamaah bawan nih. Berarti kah? Yang mencapa apa sejama. Tak mau sejama dia kan sudah dong aga no. Iya lo aku tenang. Oh iya deh. Apa gua nih? Kalau besi panas sang ya, lo bani tanah stas ya. Iya stas ya. Kayak jelas dia sebab kali nak berjama. Cuma dia kan no. Buka dulu mandi mulai deh. Saya ikut nih. Wah, kita boleh stas ya. Iya deh. Saya kan udah boleh. Iya. $3 masuk luka lah tuh. Apa syawal lah deh. Kena Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, teratur aja Ustaz. Siang-siang mungkin Ustaz? Alhamdulillah. Di sini. Takut soku tu pun saya tahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Tapi Ustaz. Ya. Kalau kita tenang. Oh, agar. Lo tuh kau sama puasa pada sampai Ustaz. Oh, mau puasa mana ki? Iya Ustaz. Puasa Ustaz. Cuma di Ustaz 3 lupa dulu Ustaz. Engkau kalau aku jadi setengah Ustaz. Cik lo tuh kamu puasa sama lah. 3 lupa dia lah Ustaz. Jolo, nangka kerasa jadi setengah. Apa terbiasa sama guru teman-teman Ustaz tu bicu. Aku dia mulai patur puasa kamu si ceng lagi mau setengah so. Mau puasa iya, mau puasa setengah so. Oh, anak-anak itu mau puasa setengah so. Di Pak Guru direke itu mau puasa nih di. Nah, mau pikir. Lupa Ustaz. Oh, lupa nih. Narampi Allah Ta'ala kada Fatimus siyama ilal lail. Artinya pas soku ya puasa mu letu nih. Ya, letu mengeribi direke. Jadi dia ada puasa setengah so. Jadi direke 2. Di 2 lo sulu Ustaz. Iya, 2 di sulu. Jadi tegana dolar Ustaz. Mas sulu atau mau puasa sawal lagi? Kau ya masuk dulu. Wih, gitu. Kita ke mas sulu dulu. Tapi salah mah nih. Berarti mau puasa anu ki masuk luka lagi. Iya masuk kan lah kan ya Ustaz. Jadi mau puasa ketau siki. Puasa syawal lah ya Ustaz. Oh. Dan Ustaz, kita kena play dulu ya Pak dia no. Puasa kalau aku atau sawal aku. Kalau tu mau puasa sawal. Iya Ustaz. Apa kebalik? Pada tanggalingan mana itu? Jadi ia tu puasa Syawal lagi. Jadi mau puasa Syawal kita. Puasa syawal lah. Jadi mau puasa Masuluka lah. Jadi nak fikir mau puasa bingung ke kada puasa Masuluka lah atau puasa Syawal lah. Jadi ro asalan puasa Sunda emelo di Pigau. Wedi masuk betuna jumhur mayoritas ulama kebanyakan Eropan ritata maka desai nareko di Padjoloi Yero puasa Syawal daripada Masulukan lah. Jumhur kebanyakan ulama. Nek ya saya boleh pandita ta makadai saya tapi makaro direkeng. Tapi kamu tahu makada dia makaro. Nasaba iro Masulukan lah anu metawatun lah. Direkeng. Tak metawatun lah. Sedangkan ia puasa Syawal
terbatas. Betul nak kau laba ni bulan Syawal dia nak dikima puasa. Seperti itu. Jadi kalau kita direkeng mengkelingi hadis dan Nabi tak, artinya keluar dari perbedaan. Maka daki dan kelingi hadis dan Nabi tak, man shoma ramadhana ni kita mau puasa ular Ramalan. Biasanya mau puasa ular Ramalan pasok kui puasa ular Ramalan. Betul anak kong kekala na berarti na pasok ku dulu. Summa atba'ahu sita min Syawal. Napa kecuali na sabak nang sona puasa sunnah bulan Syawal. Jadi nareko masa gena tu saya tak direkeng tasulu dulu kala tak. Napa mas puasa nang sona bulan Syawal. Tapi nareko mengatama pipi puasa Syawalan ni dulu. Sebaya puasa sulu kala malampe waktu nah. Dia tu gada lele maka dah harus dipigau magati. Tapi sikas-sikas sini kau dipigau magati. Mako dia lagi sisanya Ustaz. Ya, dia agro. Jadi kan lo ki mapu Syawal lo tagi mapu sulukan lah. Mako dia cican ini anak Ustaz. Masulukan lagi apa Syawal tau ni. Wah. Cicak tu bang kena Ustaz. Kalau kau mana ni? Berarti dua kata tak jadi gau. Ya. Macam apa gitu? Kada ni maka dendre. Maka dai panrita ta dire ke maka dene uding. Kau maka de uding ni kia yoro pataro na panrita ta ke mina Malaysia. Karena na ita dalile. Dinasa. Oh dina uding sa. Ye na sebab dua kata. Ye. Jadi gau. Jadi yoro puasa Syawal letoi. Puasa masulu kala letoi. Napa jadi wajib jadi direkeng sunnah. Jadi yako dinia kengi sunnah berarti dia nesah masulu kala tak. Ya. Tapi nareko dinia kengi masulu kala dia nak kecuali apalana ni sunnah sunnah berarti cedi Ustaz. Ya cedi. Ya lu mengati mana kita mau puasa? Ustaz. Napi seso lebo na lu perang Dia mengatur kan? Oh betul nak kosana sah. Tapi kan ye betul kau mau bursa. Pota Ustaz. Kau mau manu. Kau mau dereke saja sejita seluruh lo dicelengi masyara. Agak jana dereke kono pernah kaki. Napa kedua puasa ka? Ya. Yes. Na betul na dereke betul na. Kosa sah. Tapi ya kami nang kesina direkeng ya di palabai. Kurang capu ni bursa direkeng. Pertuan ni turun untuk keluarga atas saja sejita. Napa lo ni mau puasa Syawal puasa ni. Jadi madanya Pordo lah bursa Ya, tumbuh mana? Hari tu. Jadi dia tenggerangi dengan sahabat Oh iya bang. Ustaz. Bah. Doang selo na malepo tu na pas ki makire sesu purana malepo pada lo kemana ki di bulai. Terong aki tu. Mana ni Ustaz? Apa ni nah? Ande pa melele mo pi Ustaz undangan Ustaz. Ya. Dan ubani nu tak. Puasa tak. Puasa sunat tak ada. Iya. Bang Ustaz. Perlu tu undangan wajib. Undangan wajib. Mau tu balik. Ayo